bab 301 riyadu salina darsi en annahi ko haɗugol ani takallufi ronditagol wa waɗum fi'ilu ko huwugol waɗa ɗum ko kuugal wa qawlin e konngol mala maslahata fi ko tata moƴƴere e nafoore e sawabu ala e mum waɗira ɗum bima shaqqatin wondude e tampere molnande kadi qala allahu ta'ala qul wima asalkum alay min mi landaki e hoore ɗingol leeli mettuɗi fi ɗuɗuɗi ɗi on ɗon wadde min ajirin immorde e jeddi wama ana min mi wonal minal mutakallifin jeyaɗo e fawowo on ko on gaynata wani bo noon Umar radiallahu anhuma qala wi no hina min haɗama ani takallufi ronditagol awalegoyi fawtitagol ɓiƴƴitagol de goye waɗa ko wawata rawahu Bukhari wan Masruq qala wi dakhalna min natumi ala Abdullah ka Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu fa qala ya ayuha nnas man alima kala anduɗo shay'an goɗɗum falyaqul bihi yo wolu ɗum wa man lam ya'lam kala mo anda falyaqul yo o wolu o inna Allahu a'lam ko Allah andi fa inna min al-ilmi an leno e gandal no jeeya e gandal an taqula nde wolata lima la ta'lamu konko a anda wiya Allahu a'lam qala Allahu ta'ala Allah daalani li nabiyyin nabaji makko qul ma as'alukum ila dakin alayhi e ko mi wajato ko min ajrin wa ma ana min al-mutakallifin immi jeyaka e fawtotoɓe rawahu al-Bukhari wallahu a'la wa a'lam